Sanibonani bafundi, siyanamukela engosini yethu yokufunda ulimi lwesiZulu. Umsindo wethu ke esiwufunda namhlanje uthi x. Siyabona ke lapha esithombeni bafundi, abantu bayaxhawulana uma bejabulelena, abantu bebingelelana, bebambana ngezandla, sithi bayaxhawulana. Bese siya lapha ke kumsindo wethu othi x. Bese ke siufakela ke onkamisa sithi xa, xe, xi, xo, xhu. Bese siya ke emagameni ke manje anomsindo othi x. Siyawafunda kamagama: ixiba, xhawula, ixhegu, imiqhiliba, isixhumo, uxhaxha, ixhokovana, ixhaphozi, xhamazela, xhuma. Amagama ethu ke lana anomsindo othi x. Bese siya ke emishweni ke manje enomsindo othi x. Siyayifunda ke imisho yethu: ubaba nexhegu bayaxhawulana, ixhegu seligugile, alisafuni ukulala exhibeni, ixiba liseduze nelawu, ubaba uxhuma ikamelo, selizolala ekameleni ixhegu. Ihamba kanjalo ke imisho yethu. Eminye ke uzoyithola lapha encwadini yethu. Khumbulani ke bafundi ukuthi izifundo zethu sizithatha kule ncwadi yethu ethi isiZulu Phaqa. Ungazitholela ke eyakho incwadi ufunde, uhambisane kanye nathi. Uyithola ke enombolweni kaSimphiwe ethi 082 590 9245. Uyaphinda futhi uyithole le ncwadi kuNozipho enombolweni yakhe ethi 083 317 1289. Nisale kahle bafundi, sizobonana futhi esifundweni sethu esilandelayo.